Sasa hivi kuna pressure ya watu kutaka kufika haraka, watu kutaka kumiliki haraka, watu kutaka kumaliza mbio haraka, watu kutaka kuwa na vitu vyote haraka. Mtu tuna miaka 30, 32, 33. Unataka upate vitu vya mtu ambaye ana miaka 50. Na ukimuuliza huyo mtu vizuri kwamba wewe umesikia wapi kwamba unaweza ukamiliki hivyo vitu haraka namna hii, anakwambia mbona kwenye social media nimeona watu wengi wanamiliki. Unachokisahau kwenye social media ni kwamba watu pale wako wanafanya kazi zao. Kama ni influencer unamuona anamiliki au anaonekana kwamba anakaa kwenye apartment, inawezekana hizo apartment ni sehemu ya kazi yake. Kama unamuona kuna mtu ambaye anaongelea sana kuhusu magari, inawezekana yeye kuongelea magari ni sehemu ya kazi yake. Tunachokiona ni highlight au ni sehemu tu ya watu ambao wanatuonyesha kuhusu maisha yao, na ambacho hatukioni ni kuhusu nyuma ya pazia ya hao watu. Ukijikompea sana unajikuta kwamba ladha ya maisha imeisha, na hicho ndio kitu ambacho sasa hivi tuko nacho. Tumekuwa na misongo ya mawazo, tumekuwa na kukata tamaa, tumekuwa na hadithi ambazo ukisikiliza mara mbili mara tatu unagundua kabisa kwamba ndani ya moyo wetu tumekata tamaa. Lakini tumekata tamaa kwa sababu tunajilinganisha sana, tunatamani kukimbia sana, na hicho ndio linaponifikisha kwenye point ya kufikiri na kusema, jamani, angalia aina marafiki ambao una hang out nao. Unaona rafiki kila kitu yeye kwake kinaonekana anakipata kirahisi, hiyo sio salama. Lakini pia tupunguze vile ambavyo tunavyotamani. Angalia mwendo wako unatembeaje, angalia maisha ambayo uko nayo yakoje, alafu viweke kwenye step ndogo ambazo unaona kabisa huu ni mwendo wangu, naweza nikakimbia. Uone kabisa hizi ni hatua zangu naweza nikazipiga. Unaona kabisa kwamba hapa mimi naweza nikatembea kwa usalama na bila kuhema sana. Hatuwezi tukapata vitu vyote kwa wakati mmoja. Hata wao ambao wamepata vitu vyote walifanya hatua ndogo ndogo nyingi ambazo ndo zinaona wewe unaona wako nayo. Unajua kama hii video itakuwa imekufanya utafakari kitu, lakini kama imekufanya ukatafakari, tafadhali niandikie imekufanya ukatafakari nini, na je